Zdravo ljudi, zdravo ljudi, zdravo ljudi, zdravo ljudi. Jo, šta da kažem sad, ovo nije obična epizoda. Šta da kažem, kako ovo da uvede. I dobrodošli u bonus epizodu. Bonus epizoda. Kurac vidi ovog. Se šteka tu. Brate, idemo. Ajde quad! Ajde molim te neko se pojavi. Fuck me! Dobre, quad, idemo! Okej. Kako šta... A nisam ja ni počeo snimanje, jel? Ili sam počeo snimanje, ili nisam počeo snimanje, možda sam idiot u stvari. To je najveća mogućnost u cijeloj ovoj situaciji. Recording has started, napokon. U stvari počinje snimanje. Sad će onaj intro od malo pre. Zdravo ljudi, u ovoj stvari igramo Ring of Elysium. Ja mislim da se tako zove igrica. I idemo. Bukvalno uopšte nisam igrao ovu igricu, tako da sam shit. Nemam pojma. Prvi put sam je upalio. Boom. Bada bing. Zna se. Uspeo sam! Posle 100 godina, napokon, pronalazim najbolju Battle Royale igricu u postojanju. Cuisine Royale! Možda možete me pobediti u PUBG, možda možete me pobediti u Fortnite, možda možete me pobediti u Ring of Elysium, ali u Cuisine Royale niko ne može me pobediti. Preporučujem ti paket zdrave hrane, da budeš malo mišiće. Mislim, ovako ličiš na lava, ali još malo da se dodesiš. Nema problema. A to zbog rive da im poraste. Neće ovo moći tako. Čekaj. Nisam mislio da dođe do ovoga, ali... Izgleda da je došlo. Motherfucker. Sad, ako sad ne pobedi, nikad neće da pobedi. Sad su najbolji. Brada mi pada! Oh, fuck. Štekat ću se ovdje. Njihov tank je tamo, brate. Ja ću ovo ostojim dok oni dođu. Zato moram da budem miran. Evo ga još jedan moj. Tako je. Des, brate. Ako se pitate odakle mi brada, izrasla je od potrage za najboljom igricom ikada. I našao sam je posle 100 godina. Pobegao! Vidi ga što beži! Dolazi ovo! Sjebo me! Vidi ga što... What the fuck? Ja, brate! Okej, holy fuck! Bitch! Oh shit! Oh! Bitch! Beat your ass! Oh shit! Oh shit! Oh, neko se puca, ali ne znaju oni da je majstor u njihovom prisustvu. Eno ga peder, vidi ga. Oh, majstor prilazi, majstor bode. Bitch! Beat your ass, stab you, in the asshole, bitch! Crkni. Udar sa tiganje. Sad nisi spreman za ovo, sine. Ubo je on mene. Neće moći ove noći. Ne vidi moj health. Palim odavde.
Majstor mora da se povuče, ovo su taktički potezi. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, čujem nešto prelepo. Palim kroz prozor, sine, nema majstor. Osim te, da kažem, parodije, poruka je jasna mladima. Donosim odluku da plivam kroz oblake. A na koji način ste vi pokušali da im prikažete pravi put? Eto, čisto uradili smo pre 5 godina pesmu Magija. Ajde, pošto kaže čovjek da su mu toliko poučne pesme, da vidimo mi te reči, šta je tu toliko poučno? Šta on nama pokušava da kaže? Kad uključim autotune, digne se prašina. Mislim, jel ste vi čuli ove reči? Mislim, ovo je... Znači, ja sam prosto... Otvorili su mi se novi horizonti. Ne verujem ja nešto o malom okruglom majmunu ovdje. Ona je rekao bre da je njegov dron pokušao njega da ubije i da ubijem svog drona ako... Oh, what the fuck? Okej, još neko je pao, šta? Ali nešto će ga progurati. Oh shit. Oh shit. Idi na njega, ja ništa ne radim ovdje. Ja nisi tu, brate. Ja ne postojim. Okej. Oh my god, ona je tamo izašao. Šta radi onaj debil? Okej, ja sam ovdje. Oh my god, ne vidi ga, brate. Gore! Jebi ga se. Ovdje su ne... Šta je, bre? Beži, bre, kurac. Šta, da? Dio me. Naoružan sam, bre. Sad furam taj stil, pa napravite mesta. Ispred kluba sada je paparaca 200. Prosto ne znam šta da kažem više. Ajde, možda za autotune nije toliko sad nešto lud tekst, ali ajde da vidimo za njegovu drugu pesmu. I kako ti se čini kada bacim čini i kada se obučem u seksi bikini. Puzim po dole, ko Bear Grylls, bre. Šunjam se do svoje sledeće žrtve. Bez obzira što nisam ni kokna nikog do sad. Ima samo 10 živo. Naravno, kad sam ja ovdje. Znači, oni ne žele da se bore sa mnom, oni sami skoče. U ovoj epizodi igramo God of War i igrat ćemo na najtežu težinu jer sam već prešao igricu na hard i ja ću da igram ovo na insane test. Ovdje se zove God of War, taj mod. Idemo. Evo me. Došao sam da cepam drva. Na insane. Ovakve stvari niste vidjeli. Boom! Take that shit! Bitch! Hit you! Hit your ass! Odakle si? Gde si rođen? Rodom sam iz Topole, Oplanačke Topole, ali uglavnom sam rođen i odrastao u Austriji. A gdje iz Austrije? Pa živjela sam u Austriji. U kom gradu? Pa tačno u Austriju. O ne, i ja sam tačno u Austriji, ovo mi rane, ovo mi rane. Napašće me Zoran Šumadinac, će nam iskoči ovdje kroz prozor, me. Imam strahove. Ovaj mu je rekao da je little shit. Son of Nikios, stubborn, a little shit. Little shit. Lažem, dete.
the key to the labyrinth? A disc? Oh. Čekaj. On je imao svo vrijeme taj ključ kod sebe. The fuck? You mean thistle thing? Ej bre. Kill you, bitch. I always wondered what it was for. Imaš Minotaura nacrtanog na tome. Sword. Znači ovaj klinac je stvari imao disk kod sebe cijelo vrijeme. A ja sam se jebo tu sat vremena sa glupostima. Da bi našao disk, a disk je bio ovdje. To je lepo za, ono, znati. Šta je s ovim svetlima, bre? Aha, se menja slika. Čekaj da usnim. Molim. Stisnem share. Ono neće, brate. Šta? Ne mi me zjebaš, brate, sad. A da li su snimio sad taj klip? Fuck. Ajmo sanjat o nekim stvarima, o curama iz djetinjstva koji želio sam imat u guzovim gledat. Tako mi se znam sam svidat, ima briga sve ovo život i dalje ću skitat, nemoj mi pričat, nemoj džaba. Na stanici je čekam, pod brelicom se neba, pjevam uz gitaru. Ajde, idemo svi! Pjevam balaša tomu sve one stare skitnice, pjesme ljubavne koje, zabole ne znam šta mi je. Samo moja dama moja. To je to! Aha. Momak brz, malo lud, kroz grad jurim brzo, brzina me pali, djavole mali, kažu zabit ćeš se u neko drva, ja bez kaci gurim, sa svojna memorija prati me koji riječi rasti na jedan trilan, da zapjevam pjesmu stvari. Uvije, ovo što ste čuli sad od mene. To je smrt. Šta me ono? To je to, gold, nema zebancije sad. Idemo skroz dole, ajde. Nestajem. Idemo kroz kućice. Fuck, brat. Šta radi ovaj? Fuck. Halo, bre. Ne. Okej, to je to, nastavimo. Ajde ovdje na krov, ajde ovdje na krov. Fuck. Šta? Jaj, ovo me već nervira. Brate, ja ću umre, ne. Srčka će me trati ovdje. Bom, bre, sine, nema. Ajde, pravi to vreme, ne. Umro sam. Ne. Jaj. Ne. Srčka. Umro se, gotovo. Ovo je ona pesma što je spominje, znači sam se skucao sam da vidim šta je ovo, brate. Ljubav ja osjećam po telu svom i znam da bih ti se cela predala. Čekam da se opijemo ti i ja. I vlačan tako mi se čini, al nisam od onih što rekle bi izvini. Jerox hitove stvara. I to je to. Ovo je bilo najboljih 2 minuta i 45 sekundi mog života. Ali najjači su mi komentari. Uzvrati sub. Evo sub i like. Može reklama i ja ću tebe. Super pesma. Uzvrati. I sad, šta sad? Ajde, bić! Dođi vama! Au! Okej, ovo ćemo morati ovako. Ajde, motherfuckeri!
Oh shit, motherfucker! Gde sam? Evo ga peder. Oh shit, ideš u kurac! I don't think you should just be wandering around here, friend. Šta ti hoćeš? Not a thing happens round here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Consider this a warning. Bam, bitch! Consider your mom! Ja ti kurac, ti ćeš meni da pretiš. Bravo! Pogledaj dole, brat. Oh shit! Okej. What the fuck? Palo je! Au, gdje sam se udario? U mikrofon. Au, opet sam se udario u mikrofon. What the fuck? Oh shit! Ideš u kurac! Jao se, ima iglu! Beži u kurac sa mene! Oh shit! Bitch! You fight me, motherfucker! I beat your ass! Trebao sam da nastavim, jebote, ja stavim kod njega. Ako neko zna kako se reloada, pišite mi u komentare. Okej. Prvi kill. Imamo našu prvu žrtvu ovdje. Nije bila neka borba, ali ajde. What the fuck? Lik se pretvorio, brate, u ćurku. Ovaj lik ima i Instagram. Ja ne znam šta da kažem. Žena stoji ispred ogledala i komentariše: osjećam se ružno i debelo. Okreće se ka mužu i kaže mu: daj mili neki kompliment. A on malo razmisli pa reče: vid ti je savršen. What the fuck? Oh my god. What the fuck? Dobro jutarce uz kafić, Džonku. Inače, znam da bude i bez bademantila, tako da to komšije vrlo dobro znaju. Opet idemo u lift. Ajde. Šta oni radi? Su nas trojice, brate. Gdje četvrti nas? On je ostao gore, brate. When did I type this? Nisi ti, brate. Ona baba je. Jebi se... baba. Okej. Yeah, I'm up. Hi. Hello, motherfucker! Yeah, that's me. How are you doing? Is David Munchie? We spoke earlier. The brain scan. Aha! Da. Yeah, just... Brate, pazi krv dole. Oh shit. Oh, what the fuck? What the fuck? Pičim bre ovdje kroz močvare bre. I go away, motherfuckers. I run. Ja ne ranujem. To niste čuli, ja ne znam ko je to rekao. Ga ti ganji što mi vire, jesi. Evo ga rekao. Onaj čovjek prosto nije spreman, ne znam, prosto... Nije još upoznat. Fuck! Fuck! Ne! Majstor! Fuck this! Sad! Sam besan! Evo ga! Na dupe moji našlo!
Toliko ga je, brate, razvalio šekićena u glavu, brate, na čmar izašla, brate. Okej, to je bilo to za ovu epizodu. Hvala vam na 100 suba, najjači ste, znači, bacite like ako vam se svidjelo i vidimo se u sljedećoj epizodi. Very nice.